Ja sam Lazar Lazarević, a danas igramo FIFA 15. Koričari. Starter Cup, znači, u prošloj epizodi smo uradili ovo. Znači, Adriana. I sad igramo protiv Ajakio i nisam dobro za 0 pobjedi. Turo je da vidimo kakav, ja? Da li imamo možda neki atom? Ovaj. Ja sam došao umjesto njega treba Riveru, gdje je Rivera? Ko je ovaj? Ne bre. Ale, budemo svijenji to. Rivera. Njega ću baciti. Rivera, tako. A Vulve bacimo, pa budemo dobar. Ali Dixon vidi nešto mi nije dobro. Ovdje gledam. Znači ovako sam. Mustafu, ne, gdje hoću baciti. Gdje je ovdje nekog da bacimo oko? Ovo sam to tu. Ma ovakav ti manje. Ne, ovo ne. Znači ova je... Dobar je ovaj tim. Poslije neću menjamo ovaj znak nešto. Ajmo ljudi mi da počnemo, znači mi smo crveni. Ne budu beli. Sam neću plemeniti. Jer ja navijam ljudi za Partizan ko nije znao. Zato. Neko ne budu zvezdan, mi se što rabo. Bel, to je evo sad veze, ali ljudi mi počinjemo. Čufa kako sliti. Kako buda? Evo se, čega. Ljudi je Verna Šovlen. Gdje smo mi izvrno out. Lijepa out. Centar. I Vixon odmah preuzima stvar. Vixon ide. Male finte ovdje pravimo, a? Ljudi napred. Dodaje Vixonu sad pa ti. Vixon ima napred. Napred, tako je. Tako je, nemoj njemu. I šutiraj. I go ljudi na početku. Še go. Vixon ljudi dao još jedno. Ili ovaj Vixon je. Znači, neću da probam. Prošlo mi dao 3 gola. I ko je još on dao, ne znam se. Dobro, ajmo ljudi. Dobro. Evo, Vixon sam put. Ne znam kako se sve pravilo. Tako, Vixon ne može tako zove, nego tako ide. Mandanda! O, ima golmana! Ja ga znam, dobar i to je mnogo golmana, ali što ga... Nema ništa, njemu ćemo jedno da mogu, jer ajde ono... Levovski, ja zaboravim da što je staviti. Levovski. Ajde, Vixon je sve ovdje nego bude. Ujebote prečka. Mislim tamo vidio ovako samo što rado rekao ovo, onda sam ja to nekako rade. Opa, idem. Glova se vrti unazad. Wood V-O-O-D, ko da je on drvo nek. No ovaj će da go. Duričaj da ti spašavaj sve. Znači tako. Mislim tako, Vixon idemo napred. Vixon biše je gledao.
postigne gol, kažem. Ok, gas. Mandri. Na hlopak. Kurno damo. Tako. Dobra asistencija. Bute koga sam zadao? Tako, uzimaj tu loptu. Pači, mamu ti! Ali ipak, evo. Čekaj, sad on loptu. Levelovski. Tako. Ne! Ma ovi naši igrači nikakve nisu. Verziju. Ovaj će pa da faulci. Ne! Brzo to poluvreme. Od uništenja. U stvari još nismo. Poluvreme! Ima Cavani. Mislim, čemu ovo ima Cavani? Što nam je? Ko je važno? Moram da se stavim. Rivero hoću da ubasim možda. Nije Mustafa hoću. Pa ajde, Viksona što sad mora da izbacim, ne znam još. Rivero. Ovog ja hoću ubaciti, ne, već tu da ga ubacim. Njega ću umjesto Ravavovski, ili... Umjesto njega ću da ga ubacim. Onda Lennon. Gdje je onaj bio? Evo, Gigons. Vikson. Njega ću ubacim ovdje, Leroš. To je sad dobro. Ajde, počinjem. To je ovo. Ova stranica. I tako. Tako. Ajde, resam. I tako nam se tu ne... Ovo će tu ne vraćati. Možda će nešto malo imati. Dara Vikson. Daniel Vikson. Uzima tu loptu. Keron. Na njemu. Gazi. A ovaj Mandana podabao s Marsa. Gdje, što je to već tam? Dakle, ove ne odjesne odbrane. Nos, možda... sad se vidi meni. Ovaj ima Cavaniju, jao bože. Ne znam da će da ušao na opet da uj. Mustafa, to je. Mustafa štura. Vidi. Ali Mustafa to je. Čekaj, što je to ne pasati. Možda to dugo štura neće. Ne. 6, 5, 3. A dok ovaj izgleda? Runi. Tako je. Lavadovski. Idem naprijed. Vikson, on 100% daje gol. Djale. Gledaj, ljudi puštaju da im da gol.
Ali Kona, znači to sam samo teo da bude Kona, pa što je? Što mi je to zove? Давай, Вегас. Što ti? Kakva operacija, majmo? Da li ljudi ovo normalno? Moj igrač gurnuo mogla i pao. To je bila bruka, bre. Prečka! Štire, bre! Fali. Ajde, Lavevovski uzima Madrid. Uspijemo go, imamo odmah da daj. Ja sad, Viksone sam idi. Nema, znači nema spašavanje. Samo idi sam. I štira, da, ako pogodiš, pogodi, znači. Znači, Vikson je, kako ti kažem, ne mogu dobro reći. Za sada u modu. Znači, Runi isto dobar, ajde, on da se ima Cavani ovo. Taj lik ima Cavani nekog. Uzmi loptu, bre. Što to? Evo ga, ovo Kanja. Ovo Cavani uvijek tu. Nije neki. Ali ljudi, to bi bilo sve. Znači, pobedili smo. Ja čekam kad završimo i ovaj meč u sve 2 meća. Pa dobijemo napokon mini god pack. Znači, dobijemo more. Messi, Ronalda, Gareth Bale i tako nekih dobrih igrača. Znači, evo da imamo ko je sve dao kod nego. Vikson je dao. Luer i Kenan, ali ne asistencija, on je dao jednu asistenciju. Tu asistenciju, onda je ovaj dao gol. Taj. On glava, a ne, oni su dali gol, ovi dva. Znači, ovaj je dao, pa ovaj dao gol. A Vikson je sam dao 2 gola. Ma Vikson... Mustafa. Ajde, dobro. To su moji neki dole igrača. Znači, bili smo 435 konjica i to bi bilo ljudi sve za ovu epizodu. Vidimo sljedeće. Znači, jedva čekam kada ovo pođem. Stvarno, vidimo sljedeće epizodi. Goodbye!